Woi, Edol, jenong, dararia jajan ngajak-ngajak aing deh. Aing panggil si Bakem nih mau duit. Ya boga duit entok, atuh aya duit mah ieu sagepok, tenang bae ke ku aing. Harus manis Tanjung Kempul, duit kumpul paruan kumpul. Asya Allah. Cuaca panas hati dah. Aku ya jangan ngadu layangan mah. Selain yang non lah. Ih, boga duit, beli es lah. Woi, ya letik-letik ngelunjak admin tabrak be aing dulu layangan aing sampai ka jebol kieu dulu. Ngelunjak dia kena aing. Baledok gue nama aing. Tuh dulu non jadi jebol layangan aing. Boloon dia. Letik-letik. Ih, aneh aing. Layangan goreng deh. Tuh dulu layangan aing bagus. Hakan ta bibir jadi jejak. Woi, jangan angkat dia euy. Letik. Untung guys ya teu beunang, nang beunang masuk ku gede. Hakan ku dia. Bangsat saya tak. Letik-letik gerak kowe katimudi saya tak. Hah? Waduh, dah. Aing jebol kita nindek ngadu doang. Supaya dah amat lah bikin dah. Tadinya nunun sampaian di dia. Ngalangan jalan doang. Jadah doang. Biasa imah rezeki anak soleh. Emang ge. Ya Allah, punten teu cajut. Tah gitu kan. Goceng doang. Lah lumayan jajan aing. Aing panggil si Bakem nih mau duit. Cik, abang gocit. Cik, abang gocit. Cik, abang gocit. Cik, abang gocit. Harus manis Tanjung Kempul, duit kumpul paruan kumpul. Asya Allah. Amin. Woi jenang dia boga duit entok, atuh aya duit mah ieu sagepok, tenang bae ke ku aing ditraktir. Jangan siu ka warung. Yuk. Mare. Non si Daria kagak rewekan bae. Astagfirullahaladzim. Iya pedagang apa ketumbar ngomet amat. Si Jaja makan kedong-dong. Cakep. Jajan dong. Mana Ceng? Ma aing tuh kengangon embe di sawah. Jadi aing mau gantikeun. Sia meuli naon? Meuli cireng bae. Iya. Aing geus meuli bangsring bae tah. Nyanggeus aing nyimpen. Heeh. Basengna tadi nek dibere naon? Aku bumbu manis tapi jangan manis-manis soalnya muka aku udah manis. Ngomong ada gua apa bacan? Belum. Dari ada itu aja kamu aik ke dan pas ring dari tak gratis. Modus. Kamu ganteng sih, tapi sayang korengan. Geus-geus sing na gede. Woi, Edol, jenong, dararia jajan ngajak-ngajak aing deh. Atuh dia jeung ka mana bae. Pusing aing diburi bae dia mah ngajak-ngajak aing. Ngomong-ngomong malinan ya, penan bejing. Ya basreng, dia setik, dia cireng.
Guys ya, bastrek bayar 2.000 nya. Nanggus. Kiraan. Tahun harap tak wari. Wari lah. Oh, guys. Ya, duitnya. Anjing. Kok duitnya sih? Kemananya? Kok Dan nak beli apa moal? Oke, buku duit aing na eueuh, perdi siaran ieu, sabaran jasa. Dompet meureun. Eueuh tuh eueuh. Sebalik ka itu, yang diteula. Woi, dia kunaon? Kucing ya ieu, duit aing leungit. Anggeus saya kurang barengan bae ka dieu. Meunang jing, atuh meunang. Anggeus kae ka dinya. Gerak. Mang, hampura bae nya. Anggeus. Aduh, aing ngaliur dak, duit aing leungit. Emang kemana jing dia duit nah? Itu tuh aing tadi ngantongan di deket timba teh ya. Atau etang bisi mah nu main layang-layangan bisi duitnya dicokot. Meren sih, mana ya tanya? Atau bisi cokot meren, jelema nu main layangan. Yang bisa lain rezeki aing merennya. Oh, Geus urang babarengan deui nya dak. bagus. Woi, coba aing meuli es ya. Para sama tata aing geus ngajelean aing jebol kujak leutik tah. Lanjutkeun es aing. Rasa naon? Rasa yang pernah ada lalu hilang. Oke, siap. Ya, esna Bara, Rek? 1.000. Oh ya. Bakal dikembalian, Mang. Heeh. Dia bakal duitnya menang di mana? Ngerem aing lah, kok. Geus dia mah tukang ngolo. Ih, Dia beneran. masih gak duit aing. Ya anjing aing ngolo aing pilek ngolo jelema na jujur bae. Tuh duitnya geus siga boga aing dia. Oh, emang dit goceng aya hiji doang. Ngolo aing ge Ya, aing pilek ngolo ngolo. jangan Iya, ya mah dia. ngolo. Bos. Enggak tadi nerima duit deket timba. Mana bagian aing? Sabar,